Sanibonani guys, ngiyanamukela kule video ngizobe nginipha season 3 ye-Youngins episode 16. So njengoba principal Ramathuba ayibekile imithetho emisha, so ama-students awahambelani nayo. uTumelo ke uyacomplaina ngokuthi ke manje sekumele sigqoke njengama-1952 na nje, hayi ngeke ayikho right lento leyo. Ucomplaina uxoxa noMahlatsi. uMahlatsi uthi hayibo yini wrong ukuthi ugqoke ilo uthayi, yini wrong nje ukuthi ugqoke nje i-uniform yakhe right. Athi nje wena njengoba nje uyi-best friend nje ya-declare nje usuzenza ngcono ngathi nje cabanga njengaye. Athi nje Principal Ramathuba not de Klerk. Hayi athi uTumelo we ngapha-ke erumini la khaya benoSifako nabo babhizi baya-complain ukuthi abasakwazi-ke namanje ukuhamba namantombazane, abasakwazi manje ukuba ney'ntombi zabo. uDe Klerk nje ubancisha ama-right ukuba amadoda, abasakwazi nje ukuba amadoda kahle ngoba yena ubeka le mithetho leni ukuthi awafuneki amantombazane manje emarumini abo. Plus yena ube nama-plans nopalisa nje, konke lokho sekuyachithakala. Athi nje kumele bayisukumele lento leyo. Khaya uthi nje kumele abalwele ezi-head boy yabo. Ngapha u-Amo uzama ukuxoxela uBuhle umkhosi owenzekala esikoleni. Umxoxela nangokuthi bahlukene benokhaya lapho uBuhle nje akamnakile, busy lokucibaza nefoni. Ambuza athi hayibo weBuhle, wena angathi ungilalele wena, usuzile yini ukuthi ngithi mina sesihlukene sinokhaya? Kuyimala ethuka khona uBuhle athi hayibo yini kwenzakaleni? Amtshela ukuthi hayi khaya uyabheda warawara. Athi uBuhle ayike best way to get over omunye kumele uthole omunye. Athi nje u-Amo no, mina nje sengi-right, angifuni bafana manje, ngiphumile nje bafaneni, funa nje break from the boys. Athi uBuhle ngiyakutshela yona into ezokusiza nje wena ukuthi uthole omunye ukuze ukwazi ukuthi nje umove on. Aqabeke u-Amo athi nje yena ufuna ukufocusa kuyena nje, akayingeni leyo nto leyo. Ngapha-ke uBuhle athi okay-ke, aphinda aqhubeka amtshele ngalama-news abeke uDe Klerk. Athi kumele siwalwise. Athi uBuhle nje mina angizingeni lezo tenzela uDe Klerk la, ayabona nje nalento yolokhu zenza i-starring nje, yena akayingeni leyo nto. Yena nje into afocus kuyona izinto ezi-right empilweni njengokabela umuntu wakhe. And then uTshepo uMazambane noTumelo-ke lapha zama ukuhlanganisa ama-student ukuthi atoyitoyele ukuthi lama-rules abe kulo Principal Ramathuba angaphumeleli. Bathi nje kumele benze march bawalwise angenziwa nje esikoleni. And then-ke baqala iculo ukubona ukuthi ama-students avumelana nakho, avumelene phezulu-ke. Ngapha uMahlatsi ukhuluma noprincipal umtshela ukuthi lama-rules amasha uyazi ukuthi ama-students ngeke azawalandela. Yini engawakhipha? Athi uprincipal angeke akwazi ukwenza lokho. Uyabona lesikole lesi lenxova nje yona, yingoba siyekelelwe kakhulu, kumele implement ama-rules amasha ukuze bakwazi ukuqoqeka. Athi wena Mahlatsi futhi uyafuna ukuthi masusufika nje inkampani lezo nginika i-scholarship, masusufika enkampanini yayo ibone ukuthi uphuma esikoleni siyihlase nje. Cabanga mfana wami, kumele sisebenzisane ukuze silungisele isikole lesi. Ngapha eklasini-ke uyafundisa nje uBuhle akanakile, ubesicibaza ifoni. Mayithi uyazama futhi ukumthethisa ukukhuluma naye. Athi nje hayi-ke lalela la, angeke ngizwe ngawe mina abazali bami bona ababhadalela wena la ukuthi usifundise. Ngeke ngikwazi ukuthi ngizobhala leyo answer leyo lapha ebhodini, wena fundisa mina. U-head girl omusha uBuselethu kubhizi ukukhumulisa ama-students-ke ama-jewelry yonke lento, amacici nani konke kobucebecebe. uTumelo-ke wagoloza.
And then wathi efika ngala ezotshela uMazambane ukuthi abaphume ekubhema baye kwenza lento abayenzayo bamgolozela nabo. And then uTumile sahamba noMahlatsi nje esaxoxa afike uhead girl amtshela ukuthi hey uyakubiza uprincipal wena. Lapho ubeke ibophele ijezi esinqeni i-crop top. Hayi mayifika ke principal ikubona bathetheseke laba kade bengalaleli uhead girl abagqoka ubucwebe abakhumulise faka ibhakedeni konke. Khiphe wena amacici wena amaringi wena necklace konke athi abalungise indlela abagqoke ngayo i-uniform athi Mazambane hey thina singama 2K indlela esigqoka ngayo iyasikhulumela athi ke hayi la esikoleni sami ke ngeniyenze yena leyo nto la. Tumele kusehamba ema corridor ke isikole ku depressed nje uthi nje uDeclerk umkhumbulile naked umkhiphe yonke into athi amoyini ukhuluma naked ngani manje athi nje buka ubucebe bamboka bokukhiphile athi amayibo awukhona ikid musukuba nedrama. And then ngeclassini principal usebabisela amaphepha abo yabatshela nje the way bangene ngakhona emavasithi ngalabo 65% ababatholayo. And then masefika ekhaya amtshela ukuthi nje wena ayikho nje into oyaziyo nje ngaphandle kwebhola. Amtshela ukuthi nje uyafail uthola 45% athi uyazama ukukhuluma esifakathi hayi cha nawe mususiyenda manje athi hey wena uzosala la after school sibone ukuthi siyakwazi yini uqaqa lo simende ogcwele ikhanda lakho esho kukhaya. Uma esala ke after school ukhaya kuza uMahlatsi amlethele uMahlatsi athi nangu uMahlatsi la abuzikhaya umenzani ufuna manje Mahlatsi la athi ayibo uye uzokufundisa uyozokusiza athi ayibo ngeke mina ngifundiswe Mahlatsi ka grade 10 uma kukhona umuntu ozongisiza mina la lethano athi uprincipal ayibo ikutshelile nje lento ngama rules ala esikoleni sithi akekho umfana ozohlala nentombazane la athi ayike ke kuzungifundise mina lapho sephile umile principal sebeselibo bathi nje ngeke uzongifundise mina athi uMahlatsi ehlisa i-pride wena woza ngikufundise la khona uzokwazi ukuthi uphase ngoba le pride yakho la izokwenza ukuthi ufail. Athi ukhaya at least mina ngizobe ngifila ngino wena uzophasa unani. Ngapha uhead girl ufuna necklace kabuhle uthi alethela necklace ayihambise ngoba yena akumele ngabe ugqoke necklace esikoleni ngoba isafunakala akugolozeke ubuhle athi ngeke azayenze leyo nto memezana uprincipal wesamemezana athi mina ngase ubuhle akafunde kungilalela abesesho principal yini inkinga yakho nabuhle awukhumule necklace futhi la wazi ukuthi abucebe la esikoleni athi ubuhle ngeke ngize ngiyikhumbule mina necklace lami le ayike avela athi ke ayike angikufunda esikoleni sami ngiyakususpenda uzobuya la usukwazi ukuthi ulalela imithetho yale esikoleni hambe kanjalo kuhle bishe kanjalo. That's the end of episode 16. See you on the next one, guys. Bye.